nukubura justice, nukubura ubutabera. Nicyo gituma kubera kubura ubutabera makanisa yacu menshi yubakiye kugifamiye, yandi yubakiye kugivandimwe, ayandi twarananira ngo twarasamburanye. Ako mu gitondo niho naza mbabwira umuntu umwe wadukoreye amahugurwa gatoya, atubwira ngo umuntu umwe yarababwiye ngo abanyamurenge nimubona murenze ikintu c'igifamiye ngo muzaja kure. Ako ko murabona mwafa kukirenga. Kirumba yari yabasama gusa, harabusinzira babaga kuri Kirumba. Harya tuzo mubavuga ngo kumuramja wabega nahandi ukugani nabandi. Kuri kiriya ni ikintu gikomeye mu bwenge bwacu, ni naco cyatubujije iterambere. Mbabwiza ukuri, ni naco kizadusenya. Nubwo Imana yaduha igihugu tutarakira kiriya kintu biragoye gukira. Nari mpereye kare mbibabwira ko twebwe turi mu kugira ikanisa, umusegege yakora amanyanga, abasegege bose bari hano bakamushigikira no mu mafutiye. Ubu musinzira hano ukora icyaha n'umushitsi naje warayindi umushitsi hano boshaka kunshira muri ayo magambo. Iriya nukubura sanse ya justice, nukubura sanse ya justice, nukubura sanse yo butabera. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Nimba hari abantu bari bagize abanyamasengesho n'ubu bagifite abanyamasengesho, abagabo batagize n'andi manyanga turabafite batiyanduje kabisa. Ariko kubera kuko twari muri domaine imwe, twagaruka muri domaine ya justice tugaferinga, igihugu cadusambukanye tukireba. Iwacu niyo twagaza tuba mu nzu z'ibyatsi tukubaka ikanisa ry'amabati, ariko ntivyanze imihana bakayitwika. Nukubura justice. Abo muza karengane baturenganyije nako natwe twarenganyije abandi. Ibyo byagiye bisambura igihugu. Munyikirize amen. Muje ukuri mbabwiza ukuri kw'abakristo. Yewe Imana yangiriye neza. Ikintu cy'umuryango n'ifamiye nta muntu noshigikira mu mafamiye. Ico kabisa Imana yarakimfashije. Haba mu rwego rw'ikanisa, haba mu buzima busanzwe. Iriya ni imunga ikomeye yamunze ikanisa, imunga n'igihugu. Uzamwibuka bakera bakavuga ngo igihe nikigera abakozi bazotaha. Igihe nikigera abakozi bazotaha. Nzabwira abantu ngo izi ntambara nishi dufite mu makanisa hano ntabwo zivuka hano. Zivuka iwacu ruguru niho hatangiye umwuka ngo natwe muduwe pasiteri umusegege, byahereye ruguru. Natwe abasinzira dukeneye pasiteri, byaturutse ruguru. Byagize imbaraga hano kuvuga ngo tubone pasiteri w'umutimbwa, ariko ruguru niho batangiye gutanga ibimasa. Uri n'umwuka turimo gusoroma ari kuturuka ruguru, iriya ruguru. Munyikirize amen. Murashanyikirije se? Tutarabona ikanisa ry'abazigaba, ndabona pasiteri hariya nawe. Biriya byose biterwa no kubura sanse ya justice. Umuntu akananirwa kuja mu ikanisa ngo yumve ko ari cagiye gukora, akumva ko agiye gushika. Ngo se nawe wagiye ngo se ko mutaje kunshigikira. Niwe uri nyiri kanisa base kugushigikira. Iyo myumvire yacu niyo iya faiblesse ibintu byose dukora. Nta kintu tuzokora ngo gikoraga kigira agaciro, kuko agaciro k'ikintu cyose gakomoka mu myumvire ya banyiracu.
Nico gituma mubona tuba no mu makanisa ntitubiha agaciro, biterwa n'imyumvire twabyinjiranyemo. Umuntu akaba mu ikanisa akaba pasiteri agakora ikintu kibaza ngo ariko uriya yari pasiteri, ntumugaye, biterwa n'imyumvire yinjiranye muri wa murimo. Naye mababwira gatoya ku butabera, kuri justice, kubera ko Imana itanga amategeko ngo abantu bagire justice no mu ikanisa n'ahandi. Ijambo rya mbere, justice ni foundation, ni go rufatiro rw'intebe y'Imana. Imana ntiza yicara ahantu batari ubutaka, no. Aba nubwo yo bari umwana wawe wabyaye. Nigeze kugera mu Minembwe, basekuru uyu mukobwa Madame Chef Pasiteri Ndatenguha, nari mfite urubanza, turaganira, ndamuganirira, arambwira ngo jewe hari abagabo burya bimfura, arambwira ati jewe abana banje babiri bagiye gucuruza ngo bashike barahomba, ngo bahombe ndetse bashaka kugira nk'imanza. Arababwira toya, ashaka uwo banyaza ibintu, uwo ibintu bye byahombye. Arambwira ati gwina, mfite inka zanje zingahe ndazigurisha, nizishira ideni risigaye uri mparire, nta bindi nzoba nabo. Murumva bene uko gukiranuka uko abandi baba barashinze urubanza. Cyo genda nifite urubanza rudafite inyandiko, umuntu yanyambuye amafaranga ariko tutandikiranye, ndamuganira gusa. Arambwira ati nta kibazo, ukuri se kuza kwihisha? Arambwira ati ukuri ndi kuza kwihisha, ibibazo byawe turabikemura, kandi bari abafamiliye barabikemura kabisa. Kuriya iwacu bari abagabo, munyikirize amen. Imanza z'abantu basaza biri iwacu batarahengama gutya, bari abagabo kabisa. Bagaza bakukiza bakakubwira ngo turagukijije, waje no mu wundi muhana bakagukiza kwa kundi. Hari abagabo bataza bagira gutya. Ariko ubu muzaruza, zaruzane murebe. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Imana ikunda ibintu bimeze gutya. Iyo abantu barimo Imana isa, uba makanisa menshi Imana nukusanga pasiteri afite amacenga, ukasanga abantu bape turiya bene turiya twimura Imana mu rusengero, twimura n'Imana mu gihugu. Mu gitabo ca kababwira tubiri gusa nsoze, mbabwira kakonyene nayo mbabwira. Zaburi 89 no 14 haravuga ngo righteousness and justice are the foundation of God's throne. Haravuga ngo gukiranuka n'ubutabera nigo rufatiro yawe Mana. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Ako muza abafakazi mwarenganyije muri Kongo. Umufakazi yapfa gupfusha umugabo, umuryango ukamwikorera ukamurenganya, ukamusambura ukamutahanza. Muzi imfubyi za Kongo ukuntu zigira imikurire mibi. Kinyamurenge gakurya, Kinyamurenge kici ibintu byinshi. Ukuhora abantu bakomereke hano mu Kinyamurenge, komeresanya mu Kinyamurenge, hari abantu bashize. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Mani baho umugisha. Munyikirize kandi amen. Hallelujah. Gukiranuka n'ubutabera niyo ntebe y'Imana. Imana izayimuka mu gihugu, Imana ikibuka mu bantu. Nubwo bo basenga bakamanura ibiti n'amabuye, Imana ntizihagarara iyo batarimo gukiranuka. Iyo hatarimo ubutabera, Imana ntizitura. Ako muza amasengesho twasenze ruguru, muza amasengesho twasenze, ababembe bakayacaho bakatunyaga inka. Jewe sinagiraga nishi, ako imwe nari mfite barayitwaye, ako izimbabaza. Ako muza amasengesho mwasenze Pastor God, ababembe bakayarengaho bakabanyaga inka bakabasengera ikanisa. Haba imbaraga z'amasengesho, hakaba n'ikibanza cyo gukiranuka. Nta bantu baza bava mu kibanza bakiranukiye. Munyikirize amen.
kakabiri gusa nimara nsoze. Imana idukomandinga gukiranuka. Gukiranuka ntabwo ari ubusabe, ni komande y'Imana. Ruzi pasiteri tanda ariya uriya nagiye nitegereza bene wacu benshi, wenda sinzi muri generasiyo y'abantu bakuru, ariko muri generasiyo y'abantu batoya, abantu batoya mu myaka mbere nitutita ku byanditswe tuzisanga kubasikanisa itarimo Imana, kubera kuko cyane abantu bubu twita ku byanditswe. Kandi iyo ubujuste buja gushira uza bwita ku kubyina bukirengagiza ibyanditswe. Iyo kanisa rija gushira riza ryita ku masengesho n'ibindi rikirengagiza ibyanditswe. Ahantu hose mu mateka y'isi habaye ubujuste ntibita ku byanditswe, barashize. Uzamusoma ari amatorero Pawulo yandikiye, wandikire marayika w'itorero ry'Efeso. Ari amakanisa hafi ya yose ni muri Turikiya kuri none 99% n'abamizirimo. Nta kanisa rikibaye. Hajya bamwe yabwiraga ngo mfite icyo nkugaya, abandi akababwira ngo uramenye ntazaza ngakura igitereko kitabaza. Iyo abantu batitaye ku byanditswe, munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Babwiza ukuri, tuzasirimba tumanura ibiti n'amabuye, tuzasenga Imana iduha impano zose zibaho. Ariko iyo abantu bitaye ku mpano bakirengagiza ibyanditswe, bazabashira. Ubu dufite abantu benshi bashamburiyaga, ubu basigaye babashamburiye. Nuko utita ku byanditswe. Munyikirize amen. Uyu munsi ndarondogoye kabisa. Reka ndekeraho. Reka dusome iki cyanditswe arico nsohorezaho. Gutegeka kwa 2:16-19 kugeza kuri 20. Haravuga ngo ntukirengagize justice, do not pervert justice, follow justice and justice alone. Haravuga ngo ntukirengagize gukiranuka, ubutabera, ukurikiza ubutabera bwonyine. Munyikirize amen. Nishaka kureba hano ndasandondo ikanzimye n'ubuzi. Haguruke dusenge ndasoje. Munyikirize amen. Ngiye kubabwira ijambo ntiri batangaza. Ishami ryo gusenga ni agasekte gatoya ko kubaka igihugu, gasaba ko tukongeraho ibindi. Munyikirize amen. Muranyumvishe sewa? Gusenga ni agashami gatoya katotwubakira igihugu konyine, karasaba ko tukongeraho ibindi. Ariko muri ibyo byinshi tukongeraho, nangize ngo mbabwire hejuru ya justice, ubutabera. Bibiliya yavuze ngo ukurikiza ubutabera bwonyine. Ubutabera nimba mubona hari ibihugu bikomeye mwiza, icyabikomeje n'ubutabera. Muhaguruke dusenge nashoje. Iyi Amerika n'Uburaya duhaye tujamo, icyayikomeje ni kimwe gusa, n'ubutabera, ni justice. Twega tuyisoma justice kam. Iyi Kenya mubona turimo none, mugenda mucuruza mugataha, nuko ntawo gukora. Amerika siyo nziza kuruta mu Minembwe, no. Ariko muzi ingorane bafite ingorane nyinshi, bari mu kugerera abana bakabananira. Ariko hari umwana wo tunariye mu Minembwe no mu Bijombo, akana kagaza gatangira kubyiruka, ubujuse bukagafata. Akwiriye umuntu ari mu gutangira gusenga, amapepa akamufata. Hari umusore wambwiye ngo ngwino muri Afrika ni heza, ngo uzurere umwana ngo uzica azaba. Ariko iri yabo ngo bazabarera umwana batazi ica azaba, kuko ngiye yatangiye kuba mukuru gatoya, aza guhinduka ukibaza ngo se uyu ni wa wundi cyangwa n'uwundi. Twe twari tugifite amahirwe yo kubiwa, aho utegura umwana uzi ngo uyu mwana ndamutegura azabiki. Ariko twishwe niki? Twishwe nuko turi abagabo
ubu ikintu cyo duhuza twese tukaba umuntu umwe ni ubutabera. Ubutabera buza buhuza abantu bakundana n'abadakundana bose bakabana neza. Munyikirize amen. Muzabwira ngo ibi bihugu byose abantu barakundana, bose siko bakundana, ariko icyabagize umwe ni ubutabera. Mana data mu izina rya Yesu Kristo, wewe nyiri ijuru, wewe nyiri ngabo, wewe uzahoraho kandi wahoze, turagushima kuko waduhaye ijambo ryawe, waduha umwuka wawe n'imbaraga n'imbabazi. Reke iki giterane cyo gusengera iwacu cyase imitima yacu kugira ngo twinjire mu mpano waduhaye, cyase imitima yacu kugira ngo dukore icyo ushaka ko dukora, cyase imitima yacu kugira ngo duhagurukire rimwe. Iki giterane waduhaye Yesu, izi nzozi nagusaba ngo uzagure, wubake iwacu hasenyutse habaye amatongo, abantu batakivugana badakundana kandi batokwemera kubana no guturana. Ushime kuko uzaduhagurukiriza ubuyobozi buvuye mu maboko yawe, bwubaha gukiranuka. Nakoze none n'iteka ryose, amen.